pini karbi anglong TV9 news kilang arado no pansame kardong pipa jupani. Pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arjupanita. East Division BJP asai hemalong spokesperson tungpen jai katharapan lamoi kipi. Sonsi nipai ki thomarni East Division BJP asai hemalong BJP spokesperson tungpen IAS retired jai katharapan lamoi kipi. Alang lipen kaning jelam the laki non hejong ku kia khai tum KARBI ANGLONG long nang kachar bujo aputhak lapen epager se amai puja ai kathara lang lisi ku kia khai tum aphan relief camp nang pipo lapen nang chakpo pusi kachupama pusi alang liphan lamboi pi lapen KARBI ANGLONG termas cancer ke AAC pen relief camp pipon tekthedet ajani si kathara sangho kachiferima pusi lamboi pi lapen jai kathar ki inu retire no lapen munit akai long ki retire elote sai kachutiki lapen prejam akam si kiklem lapen election amen pen khaya phan pavir nang ni lapen KARBI ANGLONG amen larlong ni alangli election ho thur ta chok KARBI ANGLONG along job issue lapen prejam a issue pen alangli chedan e ni pusi kathar sangho phan lamboi pi lapen constituency alam sita alangli thek o e lapen BJP spokesperson tum along dang chedan no nun e pusi pherang kya maya ho pachini tang talang ni tum pen kaning jelam thele arjupon iksine Dipu pen we also nanse report KARBI ANGLONG TV9 news APHLC long lam ke soi tap tumhe laso tum kaninge pilo non je ai kathar ki mangansi sik sidul alam theke kachini adi sik sidul ke tum non si ke long mai tum ka practice komen tu pen loma IMAC IEM ACM alisan ke ding bote wala ningkan lo je ai kathar men tu pen lo politics patu ke non an ningkan krep hoba ningkan cap sidul hardly ande itum ke hoso sik sidul na practice ke ande ke chini ne pin si practice lo laso chini si 1986 aningkan hoke ASDC ke na banke sik sidul ke dolo ki do tang bostu lo sitame laso aja kong long ke sik sidul ateng pen banke ituma long ri long pat ituma khei ituma jutang ituma ritin iti political laso ke raikong ya phan banke laki enough kali dorlim kali lang laso puthaksi itumanke Indian Constitution ateng pen Article 244A ateng pen autonomous state ka kilong dia right do posi autonomous state ke itumke jihang na ko 30 years 35 years itum kaning ye tangalam lo te non si ako sik sidul alam ako rong aphan than lang bolote kachini tangalam lo lake munit aphan ke pamang pen ki than thap ya level laso alam bang gali non bang ke koson si itum laso long rifan chirai nei bolote non ke itum ke kapre ka tim long ke itum along tin along ri long si political la danger bang difference do mane dim long bage tribal ang bong danger da do mati lasi kilang nain ke one sided ke chokche kitum kilang nain bang ke do barin penan ke ki damtang itum let lo wan ma ki claim po nahi let lo sitame non ki claim po na bang ke chokche bang claim po nang nilo ake chok alam bang si claim po nang ko lasi itum langdam lo pulo tangte laso dim lo phan bang si non jitu jai kathar tum kaning je non jitu la APHLC po tum kaning je pom lake totally lake KARBI ANGLONG along tribal non tribal ba kido badi matum apen akimi ki bang laso space ki pi akimi tuman space pina bangke kroyone lapen lake KARBI ANGLONG amen killar bangke lake alang li jai kathar ke nang killari phan nang man ta heman bi kuba KARBI ANGLONG po amen kilari ke nang man ta heman laso na man ka heman ke nang like ladak ke lake chok chepin lo lasi KARBI ANGLONG arat itum ke kaninge kang tung ladak lo je alang like itum KARBI ANGLONG arat atum buku regionalism nahi cho regionalism masih chok chepulo tanang aphot ba nang ke matha jong si regionalism kalidet pulote nang ke matha jong si nang mithang adim chipavin te je fansi regionalism ki claim pulote labang chok chenta regionalism lason nahi inon itum langdabe lo pulotante BJP party to Nilituma leader CM Dr. Tuliram Rohan sar ke langdabe lote kamat ha bangke regionalism at hot pen si kami claim so sin dite
dak kidu barim la dak khei phan dak along ri phan sike matha pon sita non kathar bangke KARBI ANGLONG anta amen la nangku la so lang statement pi bangke la ke ekdom chi withdraw nei la la silason nang mang ta heman ri ku ba nang jakong da la son ke pinang ni rada tu la son ni claim kha ba jakong ma pinang ni la sinon Indeng ko troksi bodoma trakap championship football rangdong kiti ki paman pon. Langhin pathua klamlong mati jong ni pai hiniar ni indeng ko troksi bodoma trakap championship football rangdong kiti ki paman pon along Kotogari FC Rahalapen Thabal FC hojai angbong atumsi final pathu pono. Bangso ka pathu kachidan pon along Kotogari FC Raha tumsi goal isi mate bali pum thapsi chipahai pondo. Lapen best player Tanserang Basomatari si Chipalong Nut Lapela Bangso Bodomaita Cup Championship Football Kapatupon Along Aluhiaman Pen KAACEM Bilumahan Khat Lari Chitongdun Lapen Kiongdung Aluhiaman Atum Chitongdun Kiteki atum Chitongdun si Mesen Pen Kipatu Pajut Pon si Mesen Pen Bodomaita Cup Championship Football Pajun Pon News report KARBI ANGLONG TV9 News. Football Cup competition final শেষ হৈছিল অলপ আগতে ৰহাৰ এটা দল আৰু হোজা এটা দলে দুইটা দলে খুব ভাল ফুটবল খেল খেলিলে তেওঁলোকে খেলৰ ফলাফলটো হ'ল ৰহাই এক গলত জিকিলে যি নহওক এনেধৰণে খেল চাবলৈ পাই আমি নিজকেও ভাল পাইছোঁ আজি আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ অৰ্গেনাইজাৰ যিহেতু বডো মাৰ্টিয়াৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট এই টুৰ্ণামেণ্টটো হৈছে প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে আয়োজন কৰে আজিও এইবাৰো কৰিছে গতিকে এনেকুৱা খেল মানে আয়োজকসকলক আমি ধন্যবাদ দিব লাগে এনেকুৱা খেলৰ যোগেদি উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমি ৰাস্তা এটা বনাব পাৰোঁ প্লেটফৰ্ম এটা বনাব পাৰোঁ গতিকে সদায় খেলক যাতে উদগনি দিয়ে মই সেইটো আশা কৰোঁ গতিকে দুইটা দলক আমি মোৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ থাকিম আৰু আয়োজক টিম আমাৰ বডো মাৰ্টিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট আৰু লাঙি টেনিছ প্ৰফেশ্যনৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাক মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ Fasing Hasan Fest di Subai Pathua Klamlong Kibi Ponji Aphan Sing Hasan Jutanga Teranga Tumpen Ranapan Kapachini Pon Nona Kiliji Mati Jonga Chikluni Pai Trok Si Lapen Ner Kep Surini Renkora Pli Arni An Ni Thoma Parman Kiching Si Sing Hasan Youth Fest Mate Sing Hasan Risoi Jang Aronga Jeki Padu Ponji Aphan Sing Hasan Jutanga Terang Kachepatro Pipon along di Subai Youth Club Atum Chiratunsi Mesen Pen Kipachun Ponji Lapen Solangdo KARBI Radatum Anapan Nangkilangdun Edpen Aliralon Nangkipidun Chiapan Singason Jutanga Turangatum Pen Pirangkeatum Kahumridam Hut Nang Pachinidun Jasamet Ili KARBI Atumta Emit Hanga Pindeng Sumpot Dopot si Emena Pindeng Kaching Thang Pen Aliralon Nangkipidun Chi Apan Kachunuri Pidu Amparta Pirangkeatum Karju Ponahut Nonamat Kachisik Kidang Along Phan Pharo Siang Bongpen Phan Phuket An Tanglo Puta Nang Chithandun Lasi KARBI ANGLONG Arat Kido An Chitami Anutina Bang Putin Bangphu Bangphia Tum Chitami KARBI Pu Angthek Kachepla Dunji Emena Apindeng Kaching Thangpen Kilang Dunpen Alira Lona Kipidun Lapien So Arong Ajay Sek Karan Rikan Prangpen Kivang With the Jiapan Kachepatur Pipon Atumpen Uthot Pachini Pontu News report KARBI ANGLONG TV9 News. Ji bangkelake non mati jong nang kile lo tarik trok pen cheng lok tarik ner kep an la bangso la pen kelas aso long nilutum kosono progress abang ke nilutum la bangke nilutum 50% chunik bom lo asi kaduk avik la bangso face lo mang kelang nang chitu dun ji atum pan setame choro palo tek kede lo Nipai ke thomati jonga chiklo japra langso IBI Hemalong KARBI ANGLONG Territorial Social Society Association Thihekpen KATSSA Bogajan LA Atumpen Phirang Kyamai Kiphapon Tangte alang Tumpen Phirang Ke Kiphapon alam thile Arjupon Ixin Arnam lang pipen thoram tirang report KARBI ANGLONG TV9 News Puson ke donang lang ma kedang ta seme kuki bi ma seme ton chatham pon der lo nang al tom seme ton ye ron ka chupota
kwan lo mene tum ke KARBI khai tum la pusona ke sum ke phona mane bang ke pu aporni arnamani nangli lepen samya to ma cha apran ke dam nang la puson do pi la si le tum mo phi phan sami tum che ma tha po nang ji alang tum dak na ka chapa chong itum mo phire me me alam ki tame do ko ta the itum han mo bang la pusona ka chene kaulo do ta the ka posi ili tum sami mai mane ke nang pulipo nang chi bidi lang no nang klem le po ar lo do so ma pe nang cheng lo ka so na nang do le po ansi mo ke hala tum ta pene son do te che po ili po ron pe lasi la so long ako do le po jeni tum ta isya khai dak do barim ke ni tum ta la sona rights nang ji ni tum ta la son nang ji ni tum than ta la son nang po nang ji pu pen mo nang che song cheng po lasi nili tum ke la tum ma phan da ka ke chak patha ke ni tum kroi dun tek the lasi prab jen ben council la tum phan ni tum pachini lo la bang so action kwang ke nang tum prab jin ben la bang so ke en ben ke toy phan se ni tum ka sa song hin pen ke ni tum so dak ben pachini lo la so long la tum det kali non dak ka pre ka tum ma phan sta me ili tum ke chak chek the det khang jang nang ji pima si non bang ke la lo ili tum non KARBI anglong lo suluk so dak alam bulote la det kali di ili tum along KARBI anglong lo ke aphai nang ke bat ke latum det kali ka pre ka khai jam se ta dulan Bihari Bengali la pen cheng lom Marwari pen cheng lom ili to lahai to menge che pho phe ta hai mini to ba che pho phe lang apot si pra tum cha karet nang pu phan kali se ta me mo ang ke liet la tum jong se am mu nang ong mo nak le pun dang te alang tum sta me la dak la son thak sanang che song pho non ili tum lang dam suna ili tum dak mi thang adim along mi thang adim aklong along hajat abe habe par le klem ta ili tum le ador ke pathik kali bang se nang ke pathik pe na la ke people lo te hala tum phani tum ke pek pa choklem long kroi polo la so pot si no la so pathak sameni tum rada hong jai long ke wani nang ko ke la hello non penan par ke ili tum la pang so kang din so ku bang ke ave det nang ji inglong a song bong puseta inglong a so tum stabe kap a khai tin ta mi thang adim do re ili tum pen ke hala dak ke dam de mati mahada ka chupa chong dam ni ra rong ke seng dam tholang ke bang nang plung phiji reng so kiti bang apum da nang cheli ma tame ili tum ke e bang nang ke domi jo e ko na pen to ke bang ni jo la puson da do kok ti la si ra phan se tame ke pachini lo jom se kona ne rong kona ne ahawara long munit ki mi ke bang pa na ka chupa chong do le putang the nang le tum phan pachini lo kat sa song atum phan nang le tum no ma dus tame nang le tum birta nang ka pali phan sini tum pachini pon lo pinia berta ke lang si intong pon ikok lo dumi thangmi